batubwire uburyo rero babara aya manota. Miguel Heidemann ni umusore ukiri muto ariko utari muto cyane kuko afite imyaka 28 akaba akomoka mu gihugu cy'Ubudage. Babara gute rero amanota? Twabwiye ko dufite imisozi mu muhanda kategori ya 4 3 2 1. Uyu munsi turi kuri gatatu. Uyu munsi turi gatatu, reka tubanze kamere kuri gatatu no munsi. Bivuze ko muri ariya manota batwaye hariya Miguel abonye amanota 4. Aya ngaya atwaye hano. Umukurikiye ni Bruno abonye 3. Mu gihe cyo Erasmus abonye amanota 2. Hanyuma ejo yabonye angahe? Ejo byari kategori ya 2. Yego. Yabonye amanota 8. Bivuze ko yagize amanota 12. Kuri kategori ya 2 uwa kabiri amanota 6, undi akabona amanota 4. Niba zamuka kategori ya mbere, uwa mbere azabona 11, uwa kabiri 8, uwa gatatu 6, uwa kane 4. Aya manota bayateranya umunsi ku munsi, no tukaza kugira iki? Tukaza kugira utwara mwenda wo kuzamuka muri Tour du Rwanda. Nibyo rero, iyo ni Tour du Rwanda 2 n'igice kimwe kuva mu mwaka wa 2019 nibwo yahise izamurirwa urwego. Uyu ukaba ari umwaka wa 7 turiko enjoyinga, turi no kuryoherwa Tour du Rwanda kuri 2 n'igice kimwe kuko bifite ubusobanuro bwagutse cyane, kuko kujya kuri 2 n'igice kimwe nibwo twatangiye kubona amakipe yakomeye n'abakinnyi bakomeye bitabira Tour du Rwanda. Turacyafite n'undi break y'abakinnyi batatu, Miguel Heidemann ndetse na Erasmus wo muri Afrika Paris Pretoria hafi ya farumasi. Ubundi umuvandimwe Heidemann ahita asaba amazi. Umanya batangiye gucunga. Kandi buriya Heidemann gusa abantu babyume neza mu karere kawe bayibonye mu kanya karavani hagera, hari ikirere giherereye, ariko hari ukuntu bayibara akaba ntazo ari kwaka, ariko hari ibiditi buhehere ugasanga ntabwo izuba ari kwaka, ariko abantu maso kunywa amazi cyane. Ari nabyo basabye abantu bategura Tour du Rwanda cyane cyane abaturuka ku mugabane w'Uburayi, mufite ibihe byiza, guhangana n'ubuhere ntacyo bitwaye, ndetse n'izuba ryanyu ntabwo ritwika y'u Rwanda. Kaminuza yiwe iriya nzu muri kona y'umweru bayita Sentiment Central, ubundi mu gifaransa kize kaba Bâtiment Central. Sentiment Central. Ziriya hepfo ni hostels y'abanyeshuri atandukanye, harimo n'iyararwamo abanyeshuri bitegura gusohoka bakajya gukorera amafaranga. Abasiganwa rero bakaba bari kwegera, nkuko mubona rero iyi modoka inyuzeho ni imodoka netre cyangwa neutroka. Iyi modoka ibifitemo amazi, ibifitemo ariya magare muri kone yateguwe na organisation, ku buryo buri mukinnyi wese wagiye cyangwa se ikeneye ubufasha ayihabwa. Imodoka ziba ari nyinshi bisiganwa bitewe n'imiti nuko abategura babiteguye. Iyi ni neutroka, iyi ngiyi bivuze ko iriya rimwe yayo nisobanura ko ariyo igomba kuba ari iri imbere iyoboye isiganwa, kuko ubu hari igihe cyo muri abakinnyi, reka mfate nk'ikipe ya Localizer yafata icyemezo cy'uko umukinnyi wacu wagenda